Iran irimo kurasa ibisasu bya misile mu bice bitandukanye bya Isiraheli birimo imijyi ya Haifa na Tel Aviv umurwa mukuru. Ibiheruka byahitanye abantu 8 nkuko bivugwa n'abaganga ndetse n'ibitangazamakuru. Ibi bitero bikurikiye ibisasu byarashwe n'ingabo za Isiraheli bigamije gusenya ibikorwa remezo bijyanye n'ingufu za nucleaire muri Iran. Igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko cyagabye ibitero ku bibanza bifitanye isano n'umushinga wa Iran wo gukora intwaro za nucleaire. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta ruhare zifite muri iyi ntambara nshya yi hagati ya Isiraheli na Iran. Ati Amerika nta sano na nto ifitanye n'igitero cyagabwe kuri Iran. Yabinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Truth Social. Iran nayo yahisiburira Amerika n'abafatanyabikorwa bayo ibabwira ko batagomba gutanga ubufasha bwa gisirikare kuri Isiraheli mu rwego rwo guhagarika ibitero bya Iran byo kwihorera. Ku mbuga nkoranyambaga Donald Trump yagize ati nituraswaho na Iran mu buryo bwari bwo bwose, ingabo za Amerika zizagaba igitero gikomeye kurusha ibindi byose mwigeze mubona. Donald Trump yongeyeho ati nyamara dushobora kubona amasezerano hagati ya Iran na Isiraheli byoroshye tukarangiza iyi ntambara. Nihe muri Isiraheli ingabo za Iran zirimo kurasa? Nihe muri Iran ingabo za Isiraheli zo zirimo kurasa? Birenze inshuro imwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko nta ruhare zagize mu gitero Isiraheli yagabye kuri Iran. Ni iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gutinya? Muri iki kiganiro turanavuga ku mateka y'igihugu cya Iran ndetse n'isano gifitanye na Isiraheli n'inkomoko y'urwango hagati y'ibi bihugu. Tubahaye ikaze. Imbuga nkoranyambaga zifitanye isano n'ubutegetsi bwa Iran zose zirimo kwandika amagambo arimo ko Iran irimo kurwanira ibihugu 52 byose by'Abarabu. Mu gihe Isiraheli na Iran bakomeje kugabanaho ibitero kuri buri ruhande ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu, dore ahantu hatandukanye hagabwe ibitero na Isiraheli muri Iran. Minisiteri y'ibikomoka kuri petrol ya Iran yavuze ko Isiraheli yateye uruganda rwa Shahran rubikwamo petrol ndetse n'ikigega kinini cya petrol giherereye Itera. Gusa iyi minisiteri yavuga ko ibintu byari byamaze kujya ku murongo muri ibyo bice byombi. Iyi minisiteri kandi yemeje ko Isiraheli yarashe ibirombe 2 bya gaze biherereye mu ntara ya Bushehr ni mu majyepfo ya Iran. Ibindi bitero bya Isiraheli byagabwe kuri minisiteri y'ingabo Itera, aho imwe mu nyubako z'ibiro ngo yangiritse byoroheje, hamwe n'ikigo cy'iyi minisiteri gishinzwe ubushakashatsi n'ikoranabuhanga mu bya gisirikare, Organization of Defensive Innovation and Research, nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru byo muri Iran ndetse n'igisirikare cya Isiraheli. Igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko ibi bice byagabweho ibitero kubera ko bifitanye isano n'umushinga wa Iran wo gukora intwaro za nucleaire. Ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu, igisirikare cya Isiraheli cyongeye gutangaza ko Isiraheli yateye ikigo kiri mu burengerazuba bwa Iran gikorerwamo ibijyanye no kubika no kurasa ibisasu bya surface to surface na cruise missiles, kandi ko n'abayobozi bakuru bari bahari nabo bishwe. Gusa Iran ntabwo yarebereye. Mu nkuru yatangarije i Yerusalemu, umunyamakuru wa France 24 witwa Noga Termopolski yavuze ko inzogera z'intambara hamwe n'ibisasu bya misile byakomeje kumvikana muri uwo mujyi ngo nta gahenge kigeze kabaho kuva mu masaha menshi ashize. Ni nyuma y'ibitero bya Iran byagabwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ku butaka bwa Isiraheli. Ibi byaviriyemo abantu gupfa. Yagize ati ibingibi ni ubwa mbere bibayeho kuva mu 1973 ku igihugu cya Isiraheli kibasirwa n'ingabo za leta y'ikindi gihugu. Ati ntabwo bikiri intambara nk'iz'abanya-Isiraheli basanzwe bamenyereye barwana n'imitwe y'iterabwoba. Termopolski yemeza ko Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu ashobora kuba yaratekereje ko igitero kinini kuri Iran cyamufasha kongera kwigarurira icyizere muri Isiraheli nka bwana mutekano cyangwa Monsieur Sécurité wa Isiraheli, nyuma y'ibyamubayeho bitari byiza muri politike y'imbere mu gihugu biturutse ku gitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023. Uyu munyamakuru yongeyeho ati ntabwo mfite icyizere ko nyuma y'amezi 19 y'intambara muri Gaza abanya-Isiraheli bazihanganira intambara nshya aho abasivili bakomeza kwicwa no gutakaza inzu zabo buri munsi. Nk'uko bigenda kandi buri gihe iyo Isiraheli yibasiye Iran cyangwa Palestine, ubinyeshyamba z'Abauti zo muri Yemen zatangaje ko mu masaha 24 ashize zarashe ibisasu bya missile ballistique ku gace ka Jaffa gaherereye hagati muri Isiraheli mu gikorwa bavuga ko cyakozwe ku bufatanye na Iran. Iri tsinda rimaze igihe rigaba ibitero kuri Isiraheli
nubwo byinshi mu bisasu bagiye barasa byagiye bifatirwa mu kirere mbere yo kugera aho bigiye. Rivuga ko ibyo bitero ribikora mu rwego rwo gushyigikira abanyapalestine bari muri Gaza. Serivisi z'ubutabazi za Isirayeli zavuze ko abantu 8 bapfuye, abarenga 130 barakomereka nyuma y'ibitero bya rokete byagabwe na Iran mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Umuvugizi wa serivisi za Isirayeli zishinzwe ubutabazi zitwa Magen David Adom yavuze ko umugore w'imyaka 69 n'undi w'imyaka 80 n'umuhungu w'imyaka 10 bishwe n'igisasu cyaguye mu gice cyo hagati muri Isirayeli, kandi ko abandi bantu 100 bakomerekejwe n'icyo gitero. Yongeraho ko mu karere ka Shifela abandi bantu 37 bakomerekejwe n'ibindi bisasu. Gusa igisirikare cya Isirayeli cyavuze ko mu gitondo cyo kuri iki cyumweru nacyo cyagabye igitero gikomeye ku cyicaro cya Minisiteri y'Ingabo ya Iran no ku bikorwa remezo bifitanye isano n'umushinga wa Iran wo gukora intwaro za nucleaire ndetse n'ibindi bice byihariye. Ibi bihugu bikomeje kurasana. Uyu ni umunsi wa gatatu wikurikiranya. Ahagana saa 8:40 zo mu rukerera rwo kuri iki cyumweru, igisirikare cya Isirayeli cyavuze ko ingabo zacyo zakoze urukurikirane rw'ibitero bikomeye byashingiye ku makuru y'ubutasi ku nzego zitandukanye itera zifitanye isano n'umushinga wa Iran wo gukora intwaro za nucleaire hamwe n'ibikamyo bitwara essence. Cyavuze ko intego zari zirimo icyicaro gikuru cya Minisiteri y'Ingabo ya Iran, icyicaro cy'umushinga wa nucleaire wa SPND ndetse n'ibindi bice byavuzwe ko bifasha Iran mu rugamba rwo kubona intwaro za nucleaire. Umubano hagati ya Iran na Isirayeli ubu wamaze kuva habi ujya habi cyane. Kuzamuka k'ubushyamirane bwa gisirikari hagati ya Iran na Isirayeli ntabwo ari igitangaza kuba bikurikiranira hafi. Ibi bihugu byombi bikomeye mu karere bimaze imyaka myinshi biri mu ntambara ikomeye, aho buri kimwe kibasira ibikorwa by'ikindi ariko nticyemere ko aricyo cyabikoze. Nyuma y'uko intambara yo muri Gaza itangiye, ibyo bitero byarushijeho kwiyongera. Mu kwezi kwa 9 mu mwaka ushize, Isirayeli yishe Hassan Nasrallah wayoboraga umutwe wa Hezbollah, bikurikirwa n'iyicwa rya Yahya Sinwar wayoboraga umutwe wa Hamas. Mu kwa 10 uyu yari imbere mu itegurwa ry'igitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023. Aya matsinda yombi n'abambari ba hafi ba Iran mu karere. Iran nayo ntiyicaye ubusa. Mu kwa 10 mu mwaka ushize yarashe ibisasu birenga 180 muri Isirayeli, nubwo byinshi muri byo byafatiwe mu kirere. Isirayeli nayo yayisigaba ibitero byo mu kirere, ariko mu mezi aheruka ibikorwa bya gisirikare byari byaragabanyutse. Isirayeli kenshi yagaragaje ko ifata Iran nk'akaga kugarije ubuzima bwayo nk'igihugu. Mu gihe umuyobozi mukuru wa Iran yigeze kwita Isirayeli kanseri yo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Isirayeli ifite impungenge z'uko Iran irimo gukora intwaro za kirimbuzi, kandi ivuga ko ibikorwa birimo gukorwa ubu ngubu bigamije kwibasira ibikorwa remezo bya gisirikare bya Iran, harimo n'iby'iterambere rya nucleaire. Iran yihakana ko irimo gukora intwaro za nucleaire, ariko ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi ntibibyemera uko. Kuwa 4 umuryango mpuzamahanga wita ku kugenzura intwaro za kirimbuzi muri Loni wasanze Iran yararenze ku masezerano yo kudatunganya intwaro za kirimbuzi. Ibiganiro hagati ya Washington na Tehran kuri gahunda ya nucleaire ya Iran byari biteganijwe kuri iki cyumweru, ariko nk'uko igihugu cya Oman cyabitangaje aricyo cyagombaga kubyakira, ibiganiro byarahagaritswe kubera iyi ntambara. Kuvuga ko umubano w'ibi bihugu wavuye ku kuba mubi ukaba mubi cyane bishingiye ku mateka ibi bihugu bifitanye. Reka dusubire inyuma tuvuge ku mateka y'igihugu cya Iran kuva mu myaka 2500 ishize. Ni ihe sano iri hagati y'ibi bihugu kuva icyo gihe cyose. Ubundi Irani ubwaryo n'izina riva ku ijambo Iran, risobanura igice cyari gituwe n'abaturage b'abaperse ba kera bitwaga Aryans. Iran babaga bashaka kuvuga igice gituwemo n'ubwo bwoko. Iri zina Iran rero rivuga igihugu cyangwa se ubutaka butuweho n'aba Aryans b'abaperse. Henshi uzasanga bayita Iran cyangwa se ahubwo bamwe nta kwibeshya kurimo bakayita Perse cyangwa Perese, kubera ko rwose aba baturage ntabwo ari Abarabu nk'uko benshi dukunda kubyibeshyaho. Ni Abaperse. Benshi bakunda kugira ngo abanya-Iran n'Abarabu kubera ko hari ari Abayisilamu, yewe bakaba batanumvikana na Isirayeli, ariko abangaba ni Abaperse mu buryo bweruye, ntabwo ari Abarabu nubwo ari Abayisilamu. Bo bakomeje kuba hariya kuva mu myaka ya kera. Ubwoko bwa Perse buracyariho, ndetse aba Perse
barimo guhangana no kugarurira ubuhangange ubwami bw'abaperse bwahoranye kuva kera. Ubundi abaperse mu moko yabo kuva mu myaka ya kera batangiye barimo ubwami buto buto bwagiye bwihuza buvamo ubwami bukomeye cyane mu kinyejana cya 6 mbere ya Yezu. Bwashyizwe hamwe n'ubwoko bw'abaperse baba Akaemenesi. Abangaba baremye ubwami bw'abami bukomeye cyane kuva mu mwaka wa 559 mbere ya Yezu. Kuva icyo gihe aba baperse bahise batangiza ibitero biremereye cyane ku bwami bari baturanye nabwo bwari mu bw'aba Assyriens n'abanyababuloni bashakaga kubwigarurira. By'umwihariko abaperse bageze ku gasongero k'ububasha bwabo ubwo bategekwaga n'umwami Cyrus wamenyekanye cyane nka Cyrus the Great. Mu mwaka wa 535 bari bamaze kuba ubwami bukomeye cyane, baranaguka cyane kubera ko icyo gihe ingabo z'umwami w'abami Cyrus zatsinze ingabo za Babuloni mu ntambara yagejeje ku musozo ubuhangange bw'abanyababuloni. Bari bitangaza cyane muri icyo gihe. Umujyi wa Babiloni wari ukomeye, wari uzitiwe n'inkuta zikomeye cyane, wari umujyi ugezweho cyane, wari unafite uruzi rwa Efrate rwacaga rwagati muri uwo mujyi. Kubera ko rero abaperse batari gushobora kurenga izo nkuta mu gihe barwanaga n'abanyababuloni, mu buhanga bwabo bwa gisirikare ingabo z'umwami Cyrus zashoboye kuyobya uruzi rwa Efrate zibona kwinjira mu mujyi wa Babiloni zirawigarurira. Nuko abaperse bahise batangiza ubwami bw'abami bukomeye cyane bwayoboye isi yari izwi muri ibyo bihe imyaka irenga 200 yose, kugeza naho bakubiswe hasi n'ingabo z'umugeneral w'umugiriki igihangange Alexandre le Grand hari mu kinyejana cya 4 mbere ya Yezu, hari mu mwaka wa 333. Ariko mu myaka irenga 200 abaperse bategetse isi, bayitegekana ubuhangange n'ubukire ntagereranywa kandi baratinywaga cyane. Mu gihe abaperse bigaruriraga Babiloni basanze abayahudi abangaba wumva bari bamaze imyaka 70 yose bari mu bunyage, aho bari barajyanywe nk'iminyago y'intambara baratwaye n'umwami wa Babuloni Nebukadinezari. Ni mu gihe yari amaze gusenya ubwami bwabo bwari bufite umujyi wa Yerusalemu nk'umurwa mukuru. Amaze gutsinda abayahudi rero, ushobora kuba warabisomye cyangwa se warabyumvise ko yasenyeye umujyi wa Yerusalemu mu buryo bukomeye cyane. Rero mu gihe umujyi wa Babuloni wafatwaga n'abaperse, hari abayahudi bari muri uwo mujyi batwawe bunyago. Niba uri umukristo ushobora kuba warasomye muri Bibiliya ibyizi nkuru, ushobora kuba warabisomye mu bitabo nka Daniel na Ezekiel, kubera ko amateka agaragaza ko bano bombi bari barajyanywe i Babuloni. Uyu Daniel we nakoranye cyane n'abaperse, aba n'umwizerwa wabo cyane kubera ko yari umuntu w'incabwenge wize, yabafashije gushinga ubutegetsi bwabo i Babuloni. Abaperse n'abayahudi babanye neza kubera ko umwami Cyrus amaze gutsinda Babuloni akanayigarurira bidaciye ku ruhande, yatanze itegeko ry'uko abajyanywe i Babuloni basubira iwabo, kandi n'umujyi wa Yerusalemu ukongera ukubakwa, ndetse umwami Artaxerxes nyuma y'imyaka 100 abishyira mu bikorwa. Ibi ni ibintu abayahudi babitse mu bitabo byabo. Ni nayo mpamvu wumva Benjamin Netanyahu iyo avuga ko Irani ari umwanzi wabo adashobora kuvuga abaturage b'abanya-Irani bose muri rusange, ahubwo avuga ko aba baturage nabo bafite ibibazo ngo kubera ko bafashwe bugwate n'amashitani y'aba Ayatollah. Avuga ko abaturage b'abanya-Irani bakwiye kubohorwa ngo kubera ko nabo ntabwo ubutegetsi bwabo bubitayeho. Ngo abayahudi n'abaperse ni inshuti kuva kera. Muri make ntabwo ashobora kwita abanya-Irani cyangwa se abaperse bose ngo abite ko ari abantu babi, kubera ko byihuse cyane amateka yamuvuguruza, kubera ko kongera kubaho k'ubwoko bw'abayahudi bukagira iwabo ndetse n'umujyi wa Yerusalemu bagarukaho buri gihe ukongera kubakwa, n'urusengero rukongera kubaho rusimbura rumwe Salomo yari yarubatse rwasenywe n'ingabo z'abanyababuloni. Mu buryo amateka azi neza rwose, aba bayahudi babikesha ubwami bw'abami bw'abaperse. Ibyo nta n'impaka zibirimo. Uretse Cyrus n'abandi bami bakurikiyeho baharaniye ko intara ya Yudeya yabarizwaga mu bwami bw'abaperse yakongera kubaho mu bwisanzure n'uburenganzira bucagase, ariko ikabaho mu buryo bwayo. Mu nkuru nyinshi uzasoma muri Bibiliya y'abakristu, mu banditsi nka Nehemiya, Esiteri, Ezra, Ezekiel na Daniel, uzabona uburyo abayahudi babanye n'abaperse igihe kirekire kandi bakabana neza, bakajya banabahesha umugisha. Ndetse mu gihe cy'ingoma y'abaperse, kubera ubwenge no kujijuka kw'abayahudi, benshi muri bo bagiye bagira imirimo ikomeye cyane,
baba abantu bakomeye cyane mu butegetsi bw'abaperse. Bisa naho uyu munsi ubuhangange abayahudi bafite, abaperse cyangwa se abanyayirani birirwa bashozanyaho intambara, barasaho na za misile na za rokete babifitemo uruhare. Ku rundi ruhande, aba baperse cyangwa se ubwami bw'abami bwa Irani bagenzuye ibice binini cyane by'isi, barabitegeka koko. Abami mu isi babashyiraga amaturo. Muri ibyo bihe ubwami bw'abami bw'abaperse cyangwa se ubwami bw'abami bwa Irani bwari bushinze kuri kilometero kare 5,500,000. Nibwo bwari bunini cyane bwabayeho kugeza ubwo. Bwari bushinze mu bice uyu munsi biri ku butaka bwo mu burengerazuba bwa Aziya, ni ukuvuga mu burasirazuba bwo hagati, wongeyeho Misiri n'amajyaruguru ya Afurika, ukongeraho Ubuhindi no mu bice bya Balkan mu majyepfo y'uburasirazuba bw'Uburayi. Ubu bwami bwari bunini cyane, bwategekwaga n'abaperse bo mu bwoko bw'aba Achaemenesi. Aba baperse cyangwa se abanyayirani babayeho ari ibihangange, baratinyika bikomeye cyane. Andi moko yose ku isi arabapfukamira, bakavuga rikumvikana. Abami b'ubu bwami bavuye kuri ba Cyrus, baca ku bami nka ba Darius, bagera kuri ba Xerxes. Bose bagenzuye isi mu buhangange bwose, batunga byinshi umuntu yakwifuza, ahasigaye isi barayitegeka. Maze abandi bami bemera kuyoboka, kubera ko kutayoboka ku neza byatumaga uyoboka ku nabi, babanje no kugusenyera igihugu bikomeye. Ariko nk'uko amateka yakomeje kubigaragaza, aba banyayirani b'abaperse nyuma y'imyaka 200 yose batitiza isi ntawe uvuga, bageze aho babona ubahangara. Igitangaje, uyu wabahangaye yari umusore muto cyane wari utarageza ku myaka 30 y'amavuko, General Alexandre le Grand, umugereki wavukaga akaba n'umwami wa Macedonia, agace gato cyane k'ubugereki. Uyu Alexandre le Grand wahereye ku ngoma yari ariho muri iki gihugu, asimbura se Philippe, maze aheraho ahuza ubugereki bwose, maze akoranya ingabo z'abagereki n'izindi, yakuye imihanda yose y'isi, atangiza ibitero ku ngabo za Darius wa gatatu, umwami w'abami wa Irani cyangwa se ubwami bw'abaperse. Icyo gihe aba bami bombi bashyamiraniye mu rugamba inshuro ebyiri zose, harimo urugamba rw'ahitwa Isis hari muri 333 mbere ya Yezu, ndetse n'urugamba rw'ahitwa Gogamera rwo muri 331 mbere ya Yezu. Ibi byose byarangiye hose Alexandre le Grand atsinze intambara, ari nabyo byagejeje ku gusenyuka k'ubwami bw'abami bw'abaperse b'abanyayirani. Aba baperse rero nyuma yo gutsindwa batakaje ibice byigaruriwe n'abagereki, nyuma nabo baza kubyamburwa n'abaromani, ariko nabo ntabwo ubwami bwabo bwaguye ngo burangire burundu, kubera ko n'uyu munsi baracyashinze igihugu cyabo cya Irani, kiracyabarizwa ku ikarita y'isi, kubera ko ni gake wasanga ubwami bushinze ku butaka bwabayemo kuva mu myaka ya kera cyane, n'ubu ngubu bukaba ari aho bukiri. Ariko nanone nubwo bukiriho ntabwo bwongeye gusubirana ikuzo n'ubuhangange nk'ubwo bahoranye mu gihe Abakemenese bari bafite ubutegetsi. Nyuma yo guhananuka rero, aba baperse bakomeje guhanyanyaza, bagumana igice cy'ubwami kubera ko ikinini cyari cyaratwawe n'ubundi bwami bwabarushaga imbaraga mu bihe bitandukanye. Nk'ubwo nyuma ya Alexandre le Grand wapfuye nta wasigiye ubutegetsi bwe, ubwami bwe bwagabanywe n'abajenero 4. Uwitwa Seleucus niwe wagenzuye igice kinini cya Irani y'uyu munsi. Nyuma ariko abanyayirani bo mu majyaruguru bitwa Abapartians batangije ibitero kuri aba bagiriki, barabatsinda, maze barabirukana, babambura kugenzura ubwami bwa Irani, maze basigara aribo bagenzura igihugu cyabo. Aba Abapartians bagenzuye Irani imyaka irenga 370, kuva mu mwaka w'150 mbere ya Yezu kugera mu mwaka wa 224 nyuma ya Yezu. Ubwo nabo bakuweho n'ubundi bwoko bw'abaperse b'abanyayirani bitwaga Abasha. Ariko mu gihe aba Abapartians bagenzuraga Irani, hari igihe cy'ubuhangange bw'ubwami bwakomeye kuruta ubundi bwose bwabayeho mu isi, buranamamara cyane, bugira ubuhangange igihe kirekire, aribwo bw'abaromani bari banaturanye na Irani. Ubu bwami bwombi bwariho bukomeye ndetse bwanahanganye kenshi, ariko ubuhangange bwose aba baromani bagezeho ntabwo bigeze bashobora kwigarurira Irani. Ariko n'aba banyayirani bari bafite ubutegetsi, ntabwo bigeze bashobora kwigarurira ibice by'ubwami bw'abaromani.
aba barwanye inshuro zitabarika ariko bagwa miswi, ndetse aba Parthians batsinze abaromani kenshi kubera ko bari bafite ubuhangange bwo kurwanira ku mafarashi mu matsinda magari azwi nka cavalerie. Aha rero kubera ubuhangange bwabo bwo kurwanira ku mafarashi, abaromani bo barwanaga bashingiye ku ngabo ziri ku butaka, ariko nazo zari zifite ubuhangange bwose, ntabwo bigeze babasha aba banya-Irani. Muri 224 rero aba Parthians bambuwe ubwami n'ubundi bwoko bw'abanya-Irani bw'abasasani. Aba nabo mu buhangange bw'abaperse bamaranye igihe ubutegetsi bwabo bwamaze imyaka irenga 415, maze bateza ubwami bwa Irani imbere, barabwubaka cyane haba mu by'ubukungu ndetse n'igisirikare, maze akarere buherereyemo karakomera cyane. Mu ihangana rikomeye bakomeje umurage wo guhangana n'abaromani bari barashinze ubutegetsi i Constantinople. Mu ntambara zamenyekanye nka Roman Persians Wars, aho bahanganye bikomeye bapfa kugenzura ibice bya Anatolia ndetse n'uburengerazuba bwa Caucase. Aba banya-Irani b'abasasane bubatse ubwami burakomera, barwana n'ibitero byinshi, bahangana na byinshi, bahinduka ibihangange kugeza ubwo mu mwaka wa 639 ubu bwami bwatangijweho ibitero n'ubwami bw'abayisilamu b'Abarabu mu nkundura yabo yo kubaka ubwami bwabo no gukwirakwiza idini ya Isilamu. Ibitero by'abayisilamu byagejeje ku musozo ibihe by'ubuhangange bw'abanya-Irani b'abaperse. Ibyabaye mu bihe bya General Alexandre le Grand byongeye kubaho, Irani igwa mu biganza by'Abarabu. Ibi byasenye cyane imyemerere y'abanya-Irani kuva kera, imyemerere ya Zoroastrianism, bituma Irani ihinduka igihugu cya Kiislamu kugera n'uyu munsi. Gusa nubwo abanya-Irani babaye abayisilamu, ariko umuco n'indimi zabo barabigumanye kugeza n'ubu. Kuva Irani yakwigarurirwa n'Abarabu b'abayisilamu, yaciye mu bihe bitandukanye, aho yagiye yigarurirwa n'ubundi bwami kugeza mu myaka 1300 yakurikiyeho. Mu ntangiriro z'1900 Irani yisanze mu maboko y'Abongereza. Byose byatangiye ubwo ababongereza bavumburaga peteroli mu mwaka w'1908. Ibi byatumye bahita batangira imigambi yabo yo kugenzura iki gice babonagamo peteroli. Mu mwaka w'1925 umuryango w'Abakajara wari umaranye ubutegetsi imyaka irenga 130 warabutakaje, ubutegetsi bwigira mu maboko y'abitwa Abapalavi. Ibi byari bivuye kuri coup d'etat ya Brigadier General Reza Pahlavi, wahise ashinga ubwami bwe nyine abwitirira izina rye, nawe atangira gutegeka Irani. Umwami Reza Shah Pahlavi n'ubundi yategetse Irani mu buryo bwa cyami, ari nayo mpamvu bitwaga Abasha, ariko n'ubwami bwari buvanzemo n'imitegekere ya kidemokarasi yo mu burengerazuba bw'isi. Umwami Reza Shah Pahlavi yategetse Irani imyaka 16 kugera mu 1941 ubwo yasimburwaga n'umuhungu we Mohammed Reza Shah Pahlavi. Iri zina rya Shah ryabaye muri Irani kuva mu kinyejana cya 16 ubwo ubwami bwa Irani bwategekwaga na Ismail wiyise Shah, akaba ari nawe wahinduye Irani igihugu cy'Abashia, agahuza ubutegetsi n'iyobokamana. Umwami Reza Pahlavi yavanywe ku butegetsi kubera kutumvikana na bashebuja ubwo n'Abongereza. Byose byabaye mu ntambara ya kabiri y'isi, ubwo mu mwaka w'1941 Ubudage bwateraga Uburusiya mu bitero bya Operation Barbarossa. Icyo gihe umwami wa Irani Reza Pahlavi yabonye ko Ubudage bwari bugiye gufata Uburusiya bagaturana nawe. Icyo gihe rero Ubwongereza n'Abasoviete basabye umwami wa Irani kwirukana Abadage babaga muri Irani, ariko umwami Reza Shah Pahlavi arabyanga. Rero bitewe naho Irani iherereye, ibihugu byishyize hamwe kugira ngo birwanye Adolf Hitler, ntago byari kwihanganira kubona Irani yakira Abadage. Byihuse mu kwezi kwa 8 mu 1941 ingabo z'Ubwongereza ndetse n'Abasoviete zahise zitera Irani, zirayigarurira, zinakuraho umwami Reza Shah Pahlavi, zimusimbuza umuhungu we Mohammed Reza Shah Pahlavi. Amariba ya peteroli bari bafite muri iki gihugu ntabwo yari gutuma Abongereza bemera ko Abadage bafata Irani. Ingabo za Irani zatsinzwe vuba, Abongereza n'Abasoviete batangira kugenzura Irani. Kuva icyo gihe Irani maze kwigarurirwa yahise itangira guha intwaro Uburusiya, ariko yo ikavuga ko ntaho ibogamiye. Ariko nubwo byavugwaga gutyo ntabwo ariko byari bimeze, ahubwo Irani
byari ibirindiro by'uruhande rwishyize hamwe rw'abanyamerika, abongereza n'abarusiya b'abasoviete. Ukwigarurirwa kwa Iran kwateje ibibazo ubwami bwa Iran, ibibazo byo kutizerwa n'abaturage. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, umwami Mohammed Reza Shah Pahlavi yashyizeho umurongo mushya w'ubutegetsi, aho yahaye ubutegetsi inteko ishinga amategeko, noneho ibikorwa bya guverinoma nabyo arabyihorera, abishyira mu biganza bya minisitiri w'intebe. Ni ubutegetsi bwitwa constitutional monarchy, aho ubwami yego buba buhari, ariko hari inteko ishinga amategeko ifite nayo imbaraga, hari na minisitiri w'intebe uyobora unagenzura guverinoma. Gusa muri Iran mu mwaka w'1951 nibwo ibintu byatangiye guhinduka, bigana mu ishusho Iran ifite uyu munsi. Ibi byabaye ubwo wari minisitiri w'intebe Mohamed Mossadegh icyo gihe bimaze kwemezwa n'inteko ishinga amategeko yashyizeho itegeko ryambura amariba ya peteroli abongereza bayagenzuraga kuva mu 1908. Gukora ku mariba ya peteroli ukayambura abongereza byatumye Mohamed Mossadegh agirana ibibazo n'abongereza, bahise bafatira ibihano by'ubukungu igihugu cya Iran. Ibi byanatumye mu mwaka wakurikiyeho mu 1952 avanwa ku mwanya wa minisitiri w'intebe wa Iran. Ariko mu 1953 umwami Shah Pahlavi yamugaruye muri uwo mwanya. Gusa kugaruka kwa Mohamed Mossadegh ku mwanya wa minisitiri w'intebe ntabwo kwaguye neza umwami, kubera ko yagumuye abaturage, bituma umwami Shah Reza Pahlavi ahita ahungana n'umuryango we wose. Gusa ntabwo Ubwongereza bwabyemeye, ahubwo buciye kuri General Fazlollah Zahedi wari mu kiruhuko cy'izabukuru, afashijwe n'ibigo by'ubutasi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA n'ikigo cy'ubutasi cy'Ubwongereza MI6. Minisitiri w'intebe yahiritse Mossadegh, avanwa ku mwanya we, umwami agarurwa itera, asubira ku butegetsi. Kuva icyo gihe rero no gukomeza mu myaka 25 yakurikiyeho, umwami Reza Pahlavi yategetse Iran, ariko mu murongo w'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuruta uko abanya-Iran babishakaga. Kuva icyo gihe mu 1953 ntabwo ubutegetsi bw'umwami Mohamed Reza Shah Pahlavi abanya-Iran benshi babwishimiye, kubera ko benshi b'abashia b'abayisilamu babonaga ko igihugu cyabo kigaruriwe n'abakafiri batazi Imana bo mu burengerazuba bw'isi b'Abongereza n'Abanyamerika. Mbese babonaga igihugu cyabo cyarataye umurongo, kidakurikiza amabwiriza ya Korowani nk'uko igihugu cya Kiislamu gikwiye kubaho. Nyamara ibi byo kubaho Kiislamu byari bimaze imyaka irenga 1300 abanya-Iran babaho batyo. Benshi rero mu baturage basanzwe rwose bari barakariye cyane ubutegetsi bwa Mohamed Reza Shah Pahlavi. Ibyo rero byo gushingira imibereho yose ku idini ya Islam byatumye umubare munini w'abanya-Iran bashyigikira impinduramatwara ya Kiislamu yo mu kwezi kwa kabiri mu 1979 yayobowe n'umwigisha w'umushia Ayatollah Ruhollah Khomeini. Benshi mu banya-Iran bakiriye Khomeini nk'umucunguzi uje kongera gusubizaho amatwara ya Kiislamu y'abashia kugira ngo Iran yongere kuba igihugu kigendera ku mategeko ya Allah. Ayatollah Khomeini yongeye gusubiza Iran mu murongo w'ubutegetsi buyoborerwa hamwe n'idini, ariho yahise aba umutegetsi w'ikirenga wa Iran ugenzura ubutegetsi busanzwe ndetse n'ubutegetsi bw'idini. Yari umusha wuzuye. Nyuma y'imyaka 10 yose Ayatollah Ruhollah Khomeini ku myaka 86 yarapfuye, maze asezerwaho na miliyoni nyinshi z'abanya-Iran, ku buryo byamugize umuntu wa mbere mu mateka wasezeho n'abantu benshi cyane. Ayatollah Ruhollah Khomeini amaze gupfa nibwo Ali Khamenei yahise amusimbura ku mwanya w'umutegetsi w'ikirenga wa Iran, ari nawe uri kuri uyu mwanya kugeza uyu munsi. Uyu munsi rero hashize imyaka 45 habaye impinduramatwara ya Kiislamu. Iran ni igihugu cya Kiislamu, ni igihugu cyamagana imigirire yo mu burengerazuba bw'isi bashinja kuba baranduje igihugu cyabo. Uyu munsi Iran, igihugu gituwe n'abaperse, ubu kiri mu ntambara ikomeye cyane yo kongera guhinduka igihugu cy'igihangange nk'uko cyahoze mu myaka myinshi yashize, cyane cyane igihe cyari mu bwami bw'abami bw'abaperse. Ndetse benshi bagaragaza ko iki ngiki ari cyo kintu gikomeye cyane iki gihugu cya Iran gipfa na Israel, ngo kubera ko abaperse bo muri Iran ntabwo bumva ukuntu akarere bahoze bategeka kaba karagize ibindi bihangange bitari bo. Ariko Israel nayo ntabwo yiteguye kubona Iran ihinduka igihangange ngo yiceho, kandi ihangana rya Iran na Arabia Saudite rituma ihangana rya Iran na Israel
ryiyongera ngo kubera ko ubundi Iran yifata nk'aho ari cyo gihugu gihagarariye abashia ku isi yose. Arabia Saudite nayo ikifata nk'iyoboye abasuni, kandi aya matsinda yombi arahanganye muri Islam. Rero Iran ishyize cyane imbere gushaka igisubizo cya Palestine mu rwego rwo kwereka abarabu b'abayisilamu mu isi yose ko Iran y'abashia ariyo yarinda amahame ya Islam ku isi kurusha Arabia Saudite y'abasuni. Ibi rero byo gushaka ubuhangange mu karere iherereyemo byatumye Iran itera inkunga umutwe wa Hamas, kandi iyi Hamas ni umutwe w'abasuni, ariko yanaremye indi mitwe y'abarwanyi b'abashia nka Hezbollah n'Abauti, nayo irwanya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran rero irwanya Amerika n'abambari bayo nk'isoko y'ikibi kuri Iran ya Kiislamu, ikanahangana na Israel mu rwego rwo kongera kubaka ubuhangange abaperse bahoranye. Abaperse ni ubwami bukomeye, ibirango byo gukomera kwabwo bishinze hose muri Iran, ariko ubu ngubu kubisura ntabwo byoroshye. Ariko mbere yuko habaho impinduramatwara ya Kiislamu yo mu 1979 abantu barabisuraga ku bwinshi kandi uko babishakaga. Ku rundi ruhande mu 1971 umwami Mohammed Reza Shah Pahlavi yakoze ibirori bikomeye cyane byo kwizihiza imyaka 2500 ubwami bwa Iran cyangwa se ubwami bw'abaperse bwari bumaze bubayeho. Ntabwo ari ibihugu byinshi bifite igihe kingana gutya, ni umwihariko w'ubwami buke na Iran irimo. Muri make ubwami bwa Iran bumaze imyaka irenga 2550 bushinze ku mubumbe, bwakoze byinshi cyane ku buryo n'uyu munsi abayatola babutegeka baracyashaka kubusubizaho. Ibi barabishaka kugira ngo Iran nayo igivuga abandi batega amatwi. Kimwe mu bigomba gukorwa kugira ngo Iran ihinduke igihangange ni ugucura no gutunga ibisasu bya kirimbuzi, aho izajya ivuga n'abandi bakicara bagatega amatwi. Ariko ku rundi ruhande Israel y'abayahudi nayo yararahiye iramaramaza ko Iran itazayitungana ibyo bisasu kirimbuzi, kandi yo irabifite. Gusa ubu hari n'amakuru avuga ko Iran yaba yaramaze kugera kuri ibyo bisasu kirimbuzi. Biramutse ari byo koko, byaba bisa naho ubuhangange bw'abaperse mu isi nzima bwaba bugiye gusubira ku gasongero, kubera ko kongera kujomba urutoki Iran no kuyivugaho uko wishakiye byaba birangiriye aho ngaho. Iki gihugu rero mu nshamake ni igihugu cyabaye igihangange kuva kera, ariko uyu munsi kizengererwa n'agahugu gato cyane kahoze ari intara y'ubu bwami mu gihe kirenga imyaka 200, igihugu cyitwa Israel. Uyu munsi imishinga yose ya Iran, Israel yahigiye kuyirimbura yose, ihereye ku kwica abayobozi b'imitwe irwana intambara mu nyungu za Iran mu burasirazuba bwo hagati. Gusa nubwo Israel nayo ari igihugu cy'igihangange, ariko ntaho yahurira n'ibigwi by'abaperse harebwe mu buhangange ibihugu byagiye bigira. Ndetse mu myaka ya kera abaperse bari abakoloni b'abayahudi, ariko uyu munsi byarahindutse. Umuperse aravuga, umuyahudi akamusubiza, byanarimba akamutimbura. Ubu rwose ushatse bavuga ko zahinduye imirishyo, kubera ko ubu ngubu barahanganye byeruye. Ntawe uzi neza ngo irihangana rizagera he, ninde uzaritsinda.